ججنا قربانه ججنا حجيه كو او دسي روجه دني ججنا قربانه او هر وها دس به بك روجه كمل برميه بججنا قربانه دا بتايبتي كو خير وبركه قربانه خير وبركه ججن كو مرف زيدتر بزام زيدتر مرف دنا مالبات خود دنا بركه دا بيجي دو مرف چي بك بتايبتي دنا دين اسلامي دا چما تي گوتن كو ججنا حجيه ججنا قربانه هيل دركي ججنا حجيه بركو حجي تمام الحجي نها الكعبة مكرمة نها حجية وظيفة خودكن أبي كلكي جرينجا دوي مرفي جرينجا مرف شو بزانه ججنا حجية دا ججنا قربانة دا دوي مرف شبكة أو كسي كو شرو بفشونه دليوان جهب مايه دوي ججنا دا لهب بكن أبيك جبركو باوريا مسلمان يا ججنا دا جرينجيا ويا هري جرينجي بلكي أبك أو كسي كو دليوان جهب مايه جهب خيد دينكو أو لهب بين أبي كلكي جرينجا طبي مسألة نتنه و مسألة قربانه شجكنا قربانه جي كسي كود چن بازار حيوان بكا او چوا حيوان چوا هل بجيرن او گوشت خو چوا محافظه بكن او یک جي گلكي گرينگه مجاره ما او هر دونه او دم میوان من گرينگ نه الاستوديو نه میوان يكينه او كو سيدا عبدالسلام دوانه تبخيرات هجاي من ناف خير دبي سر چوا سر سر راحتي tamam o yedüyemici akademisyen Veysel Tahiroğlu ya kekim çift xeyrati ser gelek çavaratı. spas dikim nav xeyra da ben bütün tamaşavan xwe hemîçka silav û hürmet şterete malbata terete hemîçka rejim. Malata ve keke Veysel. Keke Abdüsselam vek seyda me bahsa henek giringe İslamiyete cejna kurbane cejna hacciya ev çi giringe me bahsa ve ki bikin lek peşiden psa piçekte nas bikin kana bre tamaşavan jî bre henekte nas bikin tiji köde tiji cizire buy Ez xelk Erzurum'u mu? Erzurum'u. Erzurum'u çatı günde me navri günde şoraxı. Bele. Sala hafte و پنجان hafte و شش هذا طبعا اختلاف ده هي Bele. İhtilaf her de biz dayık bunu. Bele. حتى أني صار حشتي وبنجا أم لجند بون بيورا مع بار كرم هاتن إزمتي جوي دربازي بورسعي بون نهار بورسعيد جي نفس نهار بورسعي ما اللي دري مدرسة ما هي وتدريساتكم درسي عربي فارسي كردي وعثماني كي وانا ددم بله نود الدنيا دا ما دست خواندني كل مدرسة ولا تسشم بنغولي وأرزرومي وآغري دوازيدي وباشي نورشيني وشار بين سالانجي شو مشامي لو دري وان سيداي بالدكتور بوتي محمد سعيد رمضان بوتي ونابلسي وسيداي الشيخ نضال أرش وانا دبوا ما خواند حتى إن 2005 برخواندني بون وبيجي راجي دي ما درس تدريسات درسات ددن وخذ يا ربي ما عمل ما بيجي نجبو رضا خوي خذ تملك درج بدأت يجي مالتا أو يكلي كده بورصة تجيت بورصة هاتي بوي ميوانه ما مالتا وتمنش كان بيروجي خدش ترازي بكي ماسيات نده كيف بيسلم هناك تيجي ناس بكن أكاديميسيني بله أجي زانجا قفقاس يونيفرسيتي وده خابتم أشيش جزيرة ما جزيرة أسات مدنياي وإلك أورتالي سمعوا دخوان زانجا قفقاس يونيفرسيتي اسمه زومبيم وانها جيم درسا لابورانت وترنر بولميا ايتم ددناوا تشتاج دست ما وري امش انسان را ببن فايده تشتاخذ حاجه بك تشبي امريتكن ان شاء الله يعني فيترينر ني بشروجي او بايتارن كو او هرن شرجي بكن كو او تشيس الحيوان دين تو وان پروردت كي ارا الماني وي ارا تكنيكاري وا ابي يكلك يجريش بركو کیماسیک جهه دوی قاعده یعنی کیماسیک هی کیماسیک کسی بسپور کسی کو زانن کو شرجه بکن کو تشخیص ده اگه کلی کی گنگ اما بحثا و یکی جب کنه جای من اما برای خوب تماشا نجا برای خوب دن هرما کردستانه لهولره معلومه ججنه او دوی ججنه دا کسی کو هری محتاجن اوجی پنابرن لکامپا لسوریه ل کسی کو سوریه رویانه هاتنه لهرما کردستان لهولرینه هیوا سورا ترکیه دستکی آلیکاری ده دوی ججنه داجی او نونری ترته یلماز دستان لگلمه که یلماز سبات بخیر به ایرو تایبتی مجارک ما گلک خوشه کو میوانه گیته گلک تایبت چی هه اوجی göksen yeni gün ko اوجی نونری هرما کردستان یه کزلای ترکیه به تایبتی خباتک خدمتک گلکی مازن دکن کو دوی ججنه داجی دیسان آسکنه herkes المالا خود ججنه پیروز که لی اول قادانه لناف کونانه و با پنابرانه آلیکاری وان دکن گوتن ته ککی یلماز
برام جه جهولر سرا و حرمتین خو پیشکشی ودکن لگل میوانین خو لگل کسین کو نه تماشای مدکن لسر اکرانین ترته کردی تمام لهولر تبع خباتن قربان نه دوام دکه ل پر زیاده امن کارم بیشن کو آمادهیه که پر زیاده جبر کو لالیه که خباتن رفراندومیه لالیه دن شر لهمبر دایشه هی و به زور و زحمتیه جی پر زیاده امن کارم بیشن کو جشن قربان آمادهیاوی نهاته کرن دما کو قربان ته گوتن حج ته بیرامروف یانجی او قربانی کوتن شارژه کرن ته بیرامروف یانجی کسیم مالباتن خیزان ته بیرامروف ل بتایبتی دما کون ل دربه ولید بن د دسپکی de heyva sonra Türkiye'de biramrov çima emeli serve meseleye bakımı mevani ve meji seroke delegasyona heyva sonra Türkiye'ye ya Irak'a biraz Göksan Yeni Gün hem duhazım pırsen hoşe bikin efendim hoş geldiniz yayınımıza. Ezbeni tübkhirati ve şanname. Efendim biraz önce de ifade ettim bayram demek berejimin bahsi gut dema em bahsa ayde dikin bitaybet bu ayda qurbani ten birame le bitaybet dema kumrov derve valid be hayva sor atirki te birame mrov lavra hayva sor de jeshnin qurbanin de organizasyonun gring bektine ev heremji heremeke gringe khabate weji han le bedri tutkari bahsa khabaten kha yen bedri beke deve ayde de ve çibe keren organizasyonu ke biçiran gehya bele İsal sadu siv du walatan da khabat hana yek şwanca Irak'a ji sala 2014 ve em dinav Irak'da qurbanan balav dikin İsal salama açarana me İsal hamu amadehiyen xwe tamam kirin seçar roşmane ji bo ayde me hazirin xwe bi tamam kirin ji sala 2014 hatta naha mesela ser Irak'ı me ji bo 25,000 havcadaran goşte qurbanê balav kirin ve İsal ji li bedre 1005 hissa qurban benjê kirin me ew ji tamam kirine bibi abayî em ê xwe bigihînin 1900 kesê din jî bi tebahî em ê bi vî rengî em ê bi tebahî ji bo 35,000 kesî goştê qurbanên balav bikin ev hem berpirsiyareke beratiye me hem jî wek dîniye و ev jî wek hiseke beratiye ku em ê ayde de his bikin ez benî sanırım şu an hazırlıklar tam anlamıyla bitti tabii yardımlar şu wek an devam te ji got niha hazirî tamam kirine û alîkariyên bo ayde jî devam dikin kurban taybeti etinin, kurbanın kesilmesiyle ilgili katkılar derbare kesin kesin ku dixwazin ji bo jêkirina qurbanê piştgiriyê bidin niha alîkariya wan ji bo hayva sor devam dike li ser daxuyaniya ku do serokê giştî dabû ez ser wê dibêjim hûn ê derbarê de çi bêjin belê him li nav Tirkiye him ji derbê Tirkiye bexşin ji bo qurbanê heta roja Erefê wê devam bike ez ji bo Irakê ji dibêjim û ji bo welatên din jî derbas be heta roja Erefê me ji wek 1005 hisse diyar kir dibe ku heta roja Erefê an roja kem ayde jî devam bike ev hejmar biguherin ku li ser texmîna me hejmarek zêde bibe em dikarin wan jî serçê bikin hemû haziriye me li gor van hisseyan hatiye kirin lê ku hisse zêde bibin em dikarin ji bo wan jî xebatên xwe bikin hem li nav Tirkiye hem jî li dervê Tirkiye li gorî bexşên ku wê roja Erefê bên kirin hatine kirin bi tenê em li ser ne 1005 hisseyên xebatên xwe dikin li ser wê hissê jî em xebatên xwe dikin û hazirî hatine kirin dema hûn dibêjin 1005 hisse çi qase bi qasê 1500 heyvane wekum got ku roja ayde jî ew hejmar zêde bibe dibe ku ew zêdetir bibe ev li gorî bexşa bêkirine li aliyekî operasyon
demek dirêj ku ji ber operasyonan xelkê herêmê di nav perîşaniyê de pirsgirêkên vexwarin û xwarinê hene bi hezaran insan mağdur durumda olan insanlar var. Belki yüz binlerce insan mağdurun yıllardır belki boğazından et geçmemiş. û belkî böyle bir durumdayız. besat hezaran insan ku goşt nexwarine rast e di nav 4 salên de em dizanin ku 4 milyon û 200,000 insan ji nav Iraqê koç kirine ku ji wan 3200 kes xwe hewan dine Sülêmaniye, Erbil û Helepçê hem li kampan hem jî li navendên din bi milyonan insan dijîn dibe heyema ku hewcedariya xurekê gelek zêde ye me kêfxweş dike ku em alîkariyeke piçûk bijî bidin wan û em dixwazin bi vî rengî di wan rojên nexweş de li gel wan bin. Toparlayacak olursam ben Ku ez giştî bêjin şaxa heyva sor a Tirkiye insani yardım faaliyetlerini hem ettirirken hemen li hemî cîhanan zamanlarında da bu faaliyetlerin em xebatên xwe dikin hem jî di cejnên qurbanê li wan welatan qurbanên xwe serşê dikin. Li Iraqê jî li Erbil, Kerkûk, Tel Afer, Musulê û ji bo kesên ku ji wan deran koç kirine û dîsa ji bo kesên li kampan li gel heyva sor a Iraqê em ê goştê qurbanên bela bikin helbet alîkariya rêveberiya vê derêşî heye. olması bir nebze bizim işimizi de kolaylaştırıyor. Dolayısıyla bu yıl Loma îsal em ê di nav şert û mercên hişyenîk û baş de em ê kêfxweş bibin ku goştê qurbanê bela bikin. Gelek spas dikim ez benê Xwedê xêra we qebul bike. Ez spas dikim ev alîkariya milletê me ji bo vê derê em jî dixwazin bi layıqî wê alîkariyê bela bikin. Spas dikim. Megot Seroke Delegasyona Evasura Türkiye ya Irak'ı Brez Görsen Yenigül di derbarê xebatên Cejna Qurbanê de agahiyên dawî xebatên dawî organizasyona dawî mara parvekir em cardin jêra spas dikin em ê dîsa gotinê ji wara bêyîn. Kekî Yılmaz gelek spas malata ava li wê derê jî xebateke xizmeteke ji bo penabera ji bo ewareyan ji bo xerîbeke kesên ku ji mala xwe ji bavê xwe jî warê bav û kalê xwe koçber bûne malum e divê alîkarî jî werekirinê ku bi taybetî di cejna qurbanê da divê alîkariyên girîng werekirinê ku heyva Tirkiyeya heyva soraya Tirkiye jî xebatê xwe jî li wan kampa jî didomîne ku gelek ji wan jî muhtacê gepeka nanin guca ew ê di cejna qurbanê de ji wan re goşt were belavkirin ev yek jî gelekî girîng e me behsa cejna qurbanê kir cejna heciyê kir malum e vê meselê gelekî girîng e ji bo me ku di İslamiyetê de di Müslümaniyê de dehep cejnê me hene dehep cejnê girîng yek Remezan e yek jî ya heciya ye ya jî ya qurbanê ye Seyda me ez ji te dest pê bikim Seyda Abdüselam Doğan hêja min malum e di vê cejnê de me got tiştê girîng herî girîng ew e ku ew kesê ku dilê wan ji hev mabe qene li hev bên di Qur'anê de ciyê cejna qurbanê cejna heciyan çawa tê bilêvkirinê بله نکاز حدیثی که پیغمبر اسلام را بیشم انس بن مالک روایت که خودش راضی بد بین رسول الله صلی الله علیه و سلم و دما کو هجرت کرد مکه مکرمه بر مدینه و وقت هات و دری سال که ما سال بدویاتن شو او عیدی او نمیجی عیدیان و او براق و تشتیدنی تفن او که وانا ویر سال بدوی هجرت دا بون هاتن مشروع کردنی هاتن دانین وکی وظیفه شرعی ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقت مزاد كير ودري خلق اهل مدينه صار ده دور جوانه وصار كيف شايه هنا اوجي طبعا عرب فارسه هلدان وانا دبيجن بوري كتاب خبر ددن صالح ددن اجا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت كان حديث اويد بيجن رسول الله برسي قول ما هذان اليومان اب هر دور جهان يكون صار شايد كن يقدر بهار ده يكشي بر بايزي چنه هر دور جهان مسات ده وان روجان ایشو کار خبردن شاهد کن و کیفیت کن هفدن برسي جوان أهل مدينة خزرجي ومسلمان أوس قالوا كلنا نلعب فيهما بالجاهلية قلت أوكي أول روجي هانين روي شاهيب دورة جاهلية دورة بريئة إسلامية بله
يعني اسلام برياوي راتبيجن دوره جاهليتي او وقت ترمك اسلاميه جي يعني وقت ده قول ما رجع خوا كيف شهيد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاي يقول قد ابدلكم الله خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر وهاد روجي هاني بلا بمينن خودت شون اوانادا دو سوان هر دو روجا دو روجي جوان چتر جوان خيرتر جوان باشتر داوه او جي يك روجا عيديا حجيا كان بنافت كان عيديا حجيا يشي عيديا رمضانيه بله هر دو روجانا جوی او کیجی شو او کن وقتا کو عالم سویش خبر دادن هر دو جاوت کن کو روز اسلامی روز مهم روز عیدی انسان جهف خیدینه انسان دلوان جهف مانه انسان جهف تعلبونه وان روزا دا وانا گرک چند جامیر او بکن وانا الهف بین با هفدنه یک او کن اقربای خو مثلا هفدنه بپرسن عالی کاری هف بکن نخوش هبن هر سردانه نخوشیان اگر کو جیران هبن هر سردانه هفدنی ورین چونکی مناسبات انسانیت دا مناسبات بشریه دا اوکی يعني هر تش قاعده و اصول خوهيه يعني هر چون هاتج نابه و بتمامی قطبو جنابه گرک مرو بصا بلک و يعني حتى گوتنه که اوکی ابو هریره بو کو پرزیده شو داد با پیغمبر علیه السلام رسول الله جل اوت tabii چون هاتن دائما پرچه بو ما بشكل بزاری شید به بله تبي زورني غبا تزداد حبا دي صاد بلك وهر يعني تمنى شني جانا هر وري يعني كان رو جاري هفته جاري دو هفته جاري هر وري محبته ما زيادتر به راستي sana çünkü gotuna ki hedi gönülden rak olur tüktücü yani insana kuji çava dur be جدراج دور دمينه جبر خاصه اوا اوكي يعني ما رجع هفدني هر مناسبات ده هفدني ببرسه هر مناسبات ده حال وقت هفدني ببرسه خاطر هفدني ببرسه جاف جواب ببینن جبوی محبت چه به جبوی اگر دل ساری کی هبه جبو که دل هف گرم بن خوشی چه برن دای چه بنا بر انسان ده ابرو جهان لطف الهینن کو جمره دانمه هر دو کالاجی تشتی او کن يعني یک رمضانه و یک شی عید حجیانه و عید حجیان کو تدا نعمت مزن خودتان نصیب مکریه حتی سبب او تکشی دبین د عربی دا گوتنه عید چما دو عید جمجی کردی دا عید دبیشن جشن دبیشن لپر لبامه بلا نبویه ابناوی جشنه لعید هي عید چونکی عید عودتی يعني عید کلمه کی به اصل خوب سری خو دو دوان روزا دا جبو کو هر سال بسال لطف الهی کرم الهی بسر انسان دا ود گهر جاردن مثلا ایسال عیدی هات او بورقت سرجکنه او تشتیهانه خوشی نابر انسان چید بن او صلات خاطراتنه هات جاردن او تشان ود گهرن وصاد لوما ناوی را گوتنه عیدی جاي من لها بله ام بيجن ايرو ايدا قربانه يا روجا بيشيا ايرو بله معلومه امر دشه جامعه مجا يا ججنت که يا عيدت که او سنه تهروها لسر شافعيه يج سر حنفيه او فرضيتك او هي يج جداتيك او هي از بي جوار بيجم كا اوا ان مجا عيدي بانا قوري شافعيه سنته مؤكده بله يعني باواكي عملك بر بخيره دفي مروح بتش جمع حنفيه واجبه يعني وك شرجي كرنا قرباني نفسه هي بله او شرط شروط وقت بيكوت او جدوا واجب نمجا عيدي شو او كان ممكن بحثاوي بكن حسكن كو رو عيدي وقت طاف دافيجي بقاسي بجنكي الاسو الافقي بلند بو بيورا ايدي وقت نمجا عيدي هاتي حتاني برنيفروي حتى روتين نوا اسيمون حتى يشاغي وقتاوي هي بله آجا دماغ اوقات راتبن تا برای موجره بچه بیشتر بچه مزگفتش بکن او حاضر یا خواب کنج بوی کو جیب ببینن رودنن عبادت ذکر و فکر کن تا بی نمیج نکرنی بریا نمیج عیدی و پیش نمیج عیدی دا نمیج نافله او ناکن بله ناکن فقط شبي عيدي بموي شبي احياء بك يعني بعبادته وبذكر وفكر وطاعته مرو بك بر بخيره بله طيب خير وحسنه طيب هي خير وحسنه وك ميجا إيني مثلا ميجا جمعيه بله مثلا لغور شافعيه يجي لغور حنفيه وصا مثلا بيجن هجمارك صغيك لازمك وصا جماعتك جافدي يجي مثلا ما بتناصر خوش تقربك بله او مثلا هاني اساس اصلي بجماعتي بيكرني حتى الجمع حنفيه تاني بجماعتي تيكرني مرفك مثلا نجيش جماعتي بجماعتي ميجا عيدي او نبو جرا ميسر نبو نكار قذاب كه نكار تنسري خب كه نك شافعيه مثلا كو كرد برانيون شافعي نجي او بك ميركي كو نجيش جماعتي بتنسري خد كان نمجي خو عيدي بك حتى قال لي فوت كا قزاج بك لاول بحنفيه تني نا تني تقرب كه نجي تكر قذاب كه ليش شافعي
دکاره تنها سری خواب که اگر کو نگیش جماعتی نگجه جماعة أبي جالك يجرين جبركو مثلا هناك حوالي مجي مثلا جمرة قوتنكو قوتنيا مجا دينا كريا أم تناصر خود ذكرنا كريم صم اختلاف كابو دمك أو اختلاف مسألة يا شافعي ويا حنفية ده یا حنفی دا يعني يا شافعي دا هي وقت كنت نگیش نمیجی تی بخواد تنها سری خواب کی جا اوجی فرق کی هندک نابر هر دو مذهب آدم جدیسا جبوكو هم دوی ولات مذهب هم يا حنفي هم شافعي بله البانا نقول الشافعية هادو جي درك حتى عفوا اتفاق حتى خبر مش درك حتى بله حتى درك حتى اوكل نمي جاويجي سفكه خطبه وي سفكتو مذهب الشافعي دا اوتكن چهار تکبیری رکعت پیشین دا 7 تکبیرن در رکعت دوجه دا 5 تکبیراتین بله اوج بچاوی چید بر بیشی وقت اكو اوكو صفا خو گریدان دست پی بکن دیوکه تكبير قريدان تبي إمام إخوة وجهت تخونن أو أصلا ماذا شافعي عن بيجن وجهت ده وجه إني وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض وجه أو في تخونن بيورا هر دو ركعات داجي تكبير بريا خواندن دين مذهب شافعي ده بله ده في فرق خينا بره هر مذهب هذا هر دو ركعات داجي تكبير بريا قراءته بريا فاتحة وسورية يعني في هذا بيشتى سوري أو بيجم أو بيشي خلاص بك مذهب شافعية ما بيشتي كو حف تكبير آنية وجهت خواند بيورا حف تكبير آنين الله أكبر بيشكيك ساكنة قاسي سبحان الله والحمد لله بيجي جاردن بركاته بيشين حف تكبير آني بيورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة شريفة وبيورا سورة كي إجا سورة هنا تابي سورة كي رأس بهر آيات أو كتبه درسة ميواكي نمجي الدنيا ليه بيغمبر صلى الله عليه وسلم در ركعت پیشین دا بخواه سوره قاف ركعت پاشین دا سوره قمر خواندیه فقط او پیش دریشتنی او پیش دریشتنی یا او تر پی ركعت پیشین دا سبح اسم ربك الاعلى یا پاشین دا سوره غاشیه بخونه چتره یا ركعت دودیا داجی وقت رابون دیسان چارت او تکبیر خاطرین تکبیر زواید 5 تکبیر وانا دیجا دوراجی 5 تکبیر خوانین فاتحه خو سوره خو قدام که خلاص بو او پیورا خطبته دورا خطبته اما مذهب گوره مذهب شافعی یا حنفیه داجی یا حنفیه دا هر دو رکعت داجی سه تکبیر زیاده او جی بچاوین رکعت پیشی دا بریا قرائت و فاتحه بریا فاتحه وانا تکبیراتینن رکعت پاشین دا پشتی کو فاتحه و سوره خواندن يعني اما اوت كن نيت اخواني تبي امام اخوان شو مذهب حنفي ده بجماعتي تكرم ثاني نمجا عيدي لا يكرم اسير سي تكبير اخواتين باش تقول تكبير قريدان سبحانك اخواندن سي تكبيراتين داس خراتكن بردن داس خراتكن هر تكبير كده داس خوالتين جوري بردن ابيرا سكو سي تكبير تن فاتحه خدخن سوره خدخن ركوع ورابون وقت ركعات دوديا وقت يجي بيشي داس اوكيت كامام فاتحه خونه وسوري وبيورا تكبيراتينو نمجا خلاص كان بله طبي الجور شافيه الجور حنفيه مرف زانبونا يا نمجي قالك يجرين قال بيشا خد بيجي طبي مالا ديسا وير ري بازي تصاد بيجي جبو زاني ستيجي قالك يجرين قال بالكم مرف صالي جاره قد جاره مرف جبيرت يعني افجي نورمال طبي بالكم مرف هر تمناك في ميجي وميجا ويجي جدايه مالتا بفيجي بليف كر اما دز صحبتا في كي بكن يا جشنا قربان بكن كو دوی مر و روزه د چبکه گرینگیا و روزه دوی مر چوب زان به دوی مر چو نزیک زاروکا و دوی مر چو حرمت ج اختیار رب که باوی خورا با پیر اما باسوانی کاجی بکن لطبی معلومه جشنا قربانیه قربان دشجه کرنی لگور اصول و قاعده ج لازمن جا هجه من نها از حد که مهم ببین کو نها قربان معلومه ام دشین قربان ج بازارا کم دکن بر هف دکن لبری لگنده هبون دچون گنده یه جیناری وان هبون حیوانی وان بزانبون نه وینگی آشی هبون نه وینگی وترینر هبون نه وینگی بیتار هبون شکت نبود وینگی جه قربان دهات نشجع کنه جا انا ری بازه که دنی هاتیه نوان اصول و قاعده اندا او کسی اینکه او هر قربانه هل بجره نظام گلو او چه دقت بکن او چوار ری که چوار دین برخوان بله که حسن تماشاوان خوی هجار هم دبیجن اولی او حیوان به قربان 9 میلیون انسان ده گلک شانس دینه چونکه جبون ناب خدا و این سر جکرن اولی شانس که مازن دگاه و حیوان هنگوار کرین دبی چه جا اذیت ندن و
چمان ام ازیت ندارو او ازیت هنگال و ببه حیوان ببه سرجه کردن خوینا خو تازه والا ناکی افتشت گله گرینگه ملات ما دبه هاج به هبه ویجید به امش بیر نکن سال 2016 ده 920,000 حیوان مازن هاتن سرجه کردن و 2,905,000 حیوان بچوک هاتن سرجه کردن ایده قربانه بله عیدا بوریا 2016 بله این سال جی تخمین ام دکن 980,000 حیوان مازن نزدیک 3 میلیون حیوان پچوک ورن سرجه کرد بله ام دبه گلک و هجمار ان هنگی مازن دبه او قان نخوشیش حیوان هر انسان اجی زیادن بله اوجی مهمه نخوشی هر انسان یش حیوانات انسان نها گهایت صدا شستا یعنی زیده بیا لگور پارچ زیده بیا اف نخوشی هنه چی نوکه نخوشی بروسل یعنی از نهون زانون هم چید بیشن و بروسل اشتا ورمه و وکه مانتاره اف نخوشی هنه دکنه انسان هشی گل جانش ما پرس دکن شید بیشن ما مستا پاکی تدبیجش حیوانات چه انسانش انسانشی نا چه حیوانه بله aynıش حیوان انسانشی چه حیوانه بله جبر چند وید بیشن او مروف هنگا حیوان سرجه بکی دبی برین دستی ویده نبن او قصاب حیوان سرجه بکی دبی önleme خوشی بستن دخل او نخوشی اوی مروفیش نچه حیوان ساعت خوش افگلک تستیق مهمه بله حیوان اشتا بجی که هنگام مروف هره و حیوانا بکره بلا کی ده بکره بلا هره پازار حیوان لیتن فروتن بکره بلا هر در بورس حیوان تاتی تثبیت کردن باغلی تا باقانلق ما گدا تارم حیوانچılıقی بلا هر ویده بکرن یا او komisyon گوتی هر فلان داره و حیوانا بکرن بلا ویده بکرن بله یا da direkt هرش çiftlik apkira جبر چند بشن وارا بکرا جبونا ویان بشن چیکو دل مرحته کی او در بن کنترل و ترنر حکیمه ده ساعت خوش هکن نبن کنترل و ترنر حکیمه به گلک نخوشی گریک و گهنا مروف او قان نخوشی هنگا بگن دیور ازیت و سقنتیا و مروفی علم پیدا چید بی هجم نها مثلا اوه کسی که هر حیوان شجک اوش کرد بزن به اوانا او کنه یل وترینرین اوانا دبن کنترل دانه بله مسئله تنوی او که گوه نزانه بله پرس گلک باش تکر که حسن ابجی امکارم وی بجن انسان مروف هنگا چه و پازار حیوان همک بلگی و هنه چاوه که مروف دچه که نگاه دچه کیملیک یعنی بله کیملیک دبی اولی هاش و هبی هر بیجی وی حیوان هنگا بکره بیجی کانی راپورات سوقی اف حیوان تشقرسی آنیا بازار استانبول یا دا بازار آنقره کانی سوقاته بله اف یک یاد تو حیوان مازن گوهاروکی وهایا او گوهاروک کیملیک اویا او گوهاروک دبیجی مکی دبیجی اف حیوان فلان داره هاتیا پلاقا و سره بیجی تاره 06 اف آنقره تاره 73 اف شرنخه تاره 36 اف شقرسی هاتیا بله اوت بجمع اف حیوان سر ناوی کی مروی به و چه آشیلی هاتی بندانی پیشانها حمیل و کیملی کدن نویساندیا والله هجم نها مثلا اوانا گل خوشم داخل لی مثلا کسی که هر بازار هر مزاتا هر جی بورصه یم بشه یعنی حیوانا سو بلگی نپرسه تنید بجه ارزان نه ارزان وید پرسه işte امجی دبیجین کی چقا ارزان کری 500 میلیون حیوان کری لیانی چو 10 میلیارد نخوشخانه خدا چه فایده به ارزانی ما که حسن ساعت خوش اوی گلکی گرینگ گل گرینگ یعنی دوی مره تا حساسیت 500 میلیون حیوان کری تا 10 میلیون نخوشخانه خدا tabii وید وترینر سالق راپوری هیا وترینر سالق راپوری معناوی اف حیوان قربان را هجایا جبوی خدا تکاره سرجب کی بله اف مسئله یا قربان گلکی گرینگ معلومه هجم تباسكر او وك كملكك وك كلاقيك يا حيوانه يعني ام بجن حتى حيوانك حتى بازاري كسك شو او هره وبسينه وبكا قربان ام بجن برا باز بيان جدا واربا فرق بله او الويدر مثلا وانا هرتشتنه مثلا بلاقه وجه هي دبكو احتمال هبكو سختبه احتمال هبكو هنك تشتوي كمرف نزانه مثلا تکنیکن دیجی هنه ام بجن حیوانک اف بصحته تندرستیه و باشه او ناده به قربان مثلا لمزاتا به تایبتی درانی وان نشانه مرواد بله
مثلا تکنیکی وسا هنه گلو مرب بزان به بله حیوان ببه قربان سیدای میشی بلکه باسف که لیبورین اخواه لیت خوازم حیوان ببه قربان در دور اخواه هنگام مود فکه معده و حیوان خواه بلید کی خواه کفشت کی نوسا او حیوان هک آفش دوه وره دمکی نخواشیک بیره هیا او حیوان هک چاوه و شلبه دمکی نخواشیک بیره هیا او حیوان هک ایمه خواه تازه نخواه دمکی نخواشیک بیره هیا مروف جی فکر انگار چاپ خو فکر واتش تا ببینه دمک او حیوان تندرستی و نجه ها بالا حسن بدهشی تبیم گلک هاش و هبن کی وترینر سالق راپوری ملات ما بتونه ولاتی ما بخوازن بی هنگا حیوان قربان بخواز و دبی متخوه پرس بکی يعني او کسی که مثل حیوان خال بازار مزاد دفروشن بلگی اون هنه بلگه و هنه بلگه نبی بلا نکرن ام بیشین و نکرن هنگا نکرن اوش مجبور هر بلگه پیدا که بینی طبعا اویا کلی کی گرینگه طبعا معلومه مثلا وک اصول بری هم دچنیا مثلا اصول بری دا دهاتن درنت یکی جه باور بود و اوینا باشه افچا دگو یا باشه اوینا فلان کس و نظام چخا کای دای کایا نظام یا نیسکا دای نظام چخا خو دای تشو صاحب بله نهاجی ام پرواد بینن هم بیجین کی اف بلگه هنه نبن بلا و حیوانا نکرن گلک حیوان هنی نابن جمال حیوان ده کله امزا که حیوان کلک ناب قربان بله حیوان نوکا بزه ناب قربان چما او حیوان برخی وه کهره وه گلکا وه ایروزا سبب کا قربان چه به بله هم مالا و مال زارو کا وه خواب نهاتیا بله طبعا اویا گرینگ البازار ماسا بازارات که معلومه بکا باوی کا زندی ام بره خو بدن موشه بکا الموشه البازار حیوان بکا روش ویا باسا وان یکات که نظام گلو روشا ودره بوهای ودره نظام گلو چوای شاین لگای من شاین ثبات بخیر به بازار حیوان یه موشه گلو نظام بوهای حیوانان زیده بوهای هجمار گلک زیدنه لو تفگر چوای بازار یا موشه روش باش که حسین لموشه پر زده اوقا لگورای سارا بری فرق تنه سارا بنا لگورای ای سال دناوه دا دست لره یا جی سیست لره فرقی پری مزن بول سری دا İstanbul, Bursa, İzmir, çون وان باجارا لموشه جي انا روشا حيوانا قرباني دناول غوري سالاك درباس بون يعني حزارو حيواني كود حزارو دست في انا بي حزارو بيست لري ايكو حزارو بيست حزارو حست لري حيوانا خوي حيواني كود فروشن جبوي قرباني فرز ده أخا أندريج دشاو أكني يعني ديجن أنا إيش نخوش يعني كاردوي يعني بري إنسان إكو قربان بسنين أوجي دروي جاجرة روكك يا دروب من الدقرين فرز ده أنا أكتنا يعني استندتنا أما دروا جاجرة روكك يا دروب منه بفردا أكي يعني استند زي ترين شاين جالك سپاس البازار حيوان طبيعي مبعثا مشاكر بتايبتي الموشي للسرحده يعني هجمار ام دبينكو يعني بوهاي وان وك ايوي اسطنبول لانقره ازمي وان باجار مازن يعني جبركو ارزانتره جبركو سدمك يعني نقليه هي كريكرنا درا هي طبيعي معلومه حيوانكو جويدرتين حتى باجار مازن بوهاي وانجي البت بوهادبه وی کی جمع دبینی کو له هجمارا وقت بيجي بوهای وان جي 700 دست بده حتى 900 اي حيوان بچوك يه مازن جي لگور كيلو خو 15 مليار 20 مليار جي کو دچن حواله ما شاين جمرا پار بكره جه من مبعثا گرینگیا ججنا حجيه كريا قربان كر معلومه مساله گرینگ هي مرف چوا حرمت نشان دایکا خو باوی خو د ایدا قربان دا د مرف او کسن کو دور وانن تينا جم وياجي لبا هفدون حياة وين نهاتنا با جم هفدو دنا براوند حسومتك هي دفي جشنا قربانه دفي مرف چه در باز بكه بكرتاسي بله كا معلومه يعني جالك انسان جاب حاسبكن اساس اصل اوه
اصلا انسان سری هر چی حس کرد انسان حسكرن بنجها انسانيته بنجها يعني خودتان وقت او كريج خو مخلوق خلق نجي وصاب قلتنا كي مزنه هاد بيجي وقت خودي او كر خواست انسان خلق كيش بو تشي او كر او خواست حسكر كو ورا ناسكرني بله حسكر ورا ناسكرني نجم محبتي داس بكر ديسا يعني اساس او موجه حسبك ديو بابش خو حق وحقوقي بسبب وجود مروانا حقي وانا سر مروا جراني حقي وانا بتاوي حقي ديو باوي سر ما نايهلاني تو چقا چقنجي بكي چقا تمام عمري خودت تو من اوار سبش خو بيجرنيجي اولاد ديو باوي خو سبش خو بيجرنيجي جبن حقي ديو باوي خو درنا كفن çünkü sebebi vücuda winin yani sebebi hatına bir ve dünyayı evin جبروي باريون او مسؤوليتها همبري ديو باف قالك مهمه حتى تريد قران تبيات في وقت اكون ديو باف او يك جمت بون قال بون بير بون مزن بون وانا قطعيا طالناكي حتى بوقتنا كي بتشوتري قوتنا كي هندك كودو اوفني دو نبجا اوفشي شو خجوانا تعلنا كي ريو خجوانا تعلنا كي كو اوا بوي قاسبه اجا روجي من روجي جاجنا دا رويها خوشو شاهد اكو هم يالي وي شرعي هي هم يالي كو ديني هي يالي كي يجي يكي جواكي جي فايده بيجلك هن دوان روجي هون دا سر هف خوي انسان قالك سري دا ديو باب خوي قرب بپرسه او دسان اقربای خوي دني بپرسه اوان دايمي هن بخصوص دروجي مهم دا اوانا لازم قالوا هذا بپرسه دائما اذا تشيك برسك طيبات اشتا برس منها مثلا اذا قربان دا يعني چما بتايبتي حجي دچن كابي چما دچن وظيفه خو چما د ججنه دا دكن يعني اللي بيشا ججنه المالا خو بكرنا بيشتي و بچونا غني دبو يعني اف قران مثلا جرينجيا جي حديث مثلا جرينجيا في رومان روجا جبو حجي بچن حجي كون ودر بيروز بكن ججنه خو جي ودر بيروز بكن چما نه بيشا ججنه جن چما نه بيشتوي نها اوقات تشتهاني القران يقول الحج اشهر معلومات كان ما هي كيف هنا بل هنا شرع الشريف القران بالناس القراني اواج توج دوره ابراهيم پیغمبر ده ما دوره ابراهيم پیغمبر ده ما و ما هي هاني كو سي دمو ده روجن بله او شوال ذي القعده وذي الحجه ده روجه ذي الحجه كو ده روجه كو امتدان كو ده روجه هاني قالك مهم يجي جبوا عبادات وطاعات الذكر الفكري جي بر بخير يجي اونا القران ده شو تعيين كده اواج دوره ابراهيم پیغمبر ده ما يعني دانيش خود ده وصل دانيه خود اول ما تعيين كنا يعني عقلا بيجي كا اول ما جروج بو شام نكا يزحب كن بله خود ده وصل تقدير كده من بيج وقت نميجا بله ما عبادته هاني را وقت تعيين كده دوا وقت ده يقول باب خداي خو بجرن وجرا سري داينن وعبادته خو بكن حجي وقت خو هاتك تعيين كرني كيف شكرني دوام هذا حاضر يا اخو حجيت كنت تشان حجي وده روجي داويداجي شو لو دري او تكن وقفه عرفيها مزدلفه مينا هي كعبه طواف بكن اف عبادته هون بفيوتي كرني اجا حج يعني راستي حج عبادتي جالك مهمه جبوي يعني خصوصا عاليه اجتماعي يجواكي يجبوي امه الاسلام يجبوي ناس كرنا مسلمان هفدني ناس بكن وجبوي يكون مسلمان هفدني حزب بكن جبوي يكون محبتنا برا مسلمان شبه جبوي يكون مسلمان هايدار درد وبلا او كي هبن يعني چه درد مسلمان ولاتي وان دور چونكي دائما مو هفدني نكره ببينه الدنيا مزنه فقط هما صارت جارك بجي بالا خو بدني الاسلام تعرفتش هاني قالك مهم يعني بهفرابون يكيتي ودستاينا هفدني قالك مهمه حفته بحفته روجا ايني روجا جمعي مسلمان هر يك هر باجرك هر طاقكي خلقي ودريد مزقفته تين با هفدني حتى نوا روجي داجي نميجي بجماعتي هنا جبوتشي چونكي حياه اجواكي قالك مهمه يعني جبوي حسكرني جبوي يكبوني جبوي خدام قوت بوني جبوي هم ناف خوات يعني جبوي ناف جواكي بخدا هم جبوي درواجي چونكي ناف خدا ده سبب محبتي ده سبب حسكرنا مسلمان جبوي كو مسلمان هاي وان شهفتن هبه در جبوي درجي كو دجمنو نيار وقتا كو يكتيا مسلمان دبن بهبرا تفجر مسلمان دبينن قوات وان بتفجر وانا بهبرا او تفن يعني حسابي وان كن يعني بله تابع ابيك ابا حفته بله ام دبجن يعني جرينجا قرباني بله دبجن جرينجا يشبكوا محبتا نافبرا ملتا اسلامي دا جي زي ترتك يا محل يا طاخا يا دبجن جينارا زي ترتك كو بتايبتيش خو نه
tiştekî wisa be ew mehellê de ew keş xwe nayên cem hevdû ticarî jî nayên cem hevdû yani ka bifikirin piştê wek ne mêja înê be ne mêja qurbanê be ne mêja cejnê be ya ji nemêj beka awa ew cemaet xwe nayê cem hevdû yani ticarî nayê cem hevdû ev yek gelekî giring e em basa giringiya qurbanê dikin bêka ca me ji gel pirsî me mikrofonê xwe dirêjê gel kir me gon zanim gelo cejna qurbanê ji bo we giringiya wê çi ye bêka gel çi bersivê daye piştê me ji gel pirsî dîsa me li vê derê معنى عيد قربان جبوه چیه؟ عيدا قربان معنوي أوى كجبوي كنت قربان كي بدي فقو فقراء خيري ببينن سفميش ببن مثلا عيدا قربان تهاري مثلا عيد قواتي هرن مالا هذ ناس بكن تشو كرن مالا مزنا مثلا غوارديارن مالا خالا هرن مالا آبا هذ ببينن هذ ناس بكن ومثلا عيدا قربان جي عيدا داجي تهاري قربان كي بدي اگر ايشي تخواش باش به هذا تشكر على قربانه كبري لفقو فقرات بلا بكي خيرك مزنه ما راعي ذا قربانه ابياك يا مرف جينار خو مرف تشجم بدو عيدا فيروز دكا برغشه قربانه جيت كيف خطابي اذا قرباني خالد بوي بورق نقادده وعيدك ايه يجي حاضر يدسكن يحزن لغاية دكن أنتس مشتاق شاكر دكن تورق لي دخل إذا قربان يجبونا ماكو بين حيوان شرجيكن جبوا فقير وفقراء أم بلا بكن فقير ذكي وانتر بجمر ومعنوي فيها روجا إيده ونشتكن أم روجا إيده ستريس بدرن لمجا خدكن أم درس المزل مريو خو أم جوي شو ناتين قربان أخو شرجيكن وبرشا أم بلا دكن بدون فقير وفقراء جرام مقدر إذا بأمبيجا جبونا قرغلنا الرابع جورتي جبو هوالو وقريبا كأمبيجا جوارا كسبيش بونا وانا الهفتين عيدا قرباني مثلا بيجن خلقه بسلمان ايكو بافر خبر ناضن جبونا يعني او كثيرين اوك سمبول كعيد يعني جبونا كم بيجن هركس كي قدي خو فقير وفقراء نوب كبافر بياردم جي ايك قربان ايشي باش مثلا قرباني شارجي بك غوش يو قرباني كشوار نكا قاورما بالنخوه وبدا فقير وفقراء بأذر عيدا هني إن شاء الله ببي داوية نخوشي قد نفع علما إسلامي دا مسلمان دا قوشي دبن إن شاء الله خدای تعالی بخي داوية و ببي دسبيك حضور وخوشي وبراتي إن شاء الله روج رونايا اسلامي لسر مو ملت مبي تمام علامه اسلامي بي حضرت پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام جیران مبي روجا ما خوش بي دل ما گش بي ابعيدا قرباني لتمام علامه اسلامي پیروز و مبارك بي ان شاء الله اسيلي دكيم كي ابعيدا ما قرباني سري شهر ما جزيره را خوشش بلگو مرا ülke mara و جميع ارتضوا ملتي را بارش بینه حضور بیره و افگز یاشیو özellikle Orta Doğu'ya akmış dedi sakne به سبب یکیتی birlik beraberlik. Ve ayda kurbanı da inşallah به وسیله حضور خوشکی و خود تعالی و خوشکی سلام مکیم نکه و بارشه انشالله اف عید حاجیا یا قربان به بارش وسیله بتین اسلامه و یا جزیره بوتو یا شرناخ و یا سلوب یا هرزق یا وبلگاه انشالله وام قجنا حمقا بيروز ديكان وهرصال كيف خشيب سلمى تركي وسوري وجميع امتاء محمد دواري ودي عيد جامع مملكات ما اوني هفر خبر نددان دغو مرفي مازن دكتنا اوري دغو كره عيده تيورا حقراتي قريتي هاري هبوري سايغستينك مرفي هفر خبر نددان دچون هف دهاتن مرفي گندا دا عيد گريان مثلا ايرو تمازن ودهاتن مالتا نون دخارن تاشتي دخارن مال عيد نون نيغرو دخارن اقرباتي هف گريان قربان بلاد کرن اقربات تكتبوا مثلا ملتي تاي دروا مملكتي دروا دهاتنا memleketi tedgu falan kasratiye her bayı bebinin hoş der vasını ne sanine bayramı kutlu olsun bayramı kutlu olsun o kadar başka tışkitene yan mesaja getirmesi yan jite telefon belki la kusuri ne hatım aydata piroz ver
Ama o memleketi sana bu. Vakti ne çıkıyor aydaki de haydin. Dikut la tezammezdin bu. Teçman ati aydamen. Yani seni korbu savunmak fikra. والله تسال عيدي بري تبيجي بري عيدي بري هين خوشتر بو هين بري عيدي بينج مهدماج عيدي هيجان سرميش دكر بكيف واش مد دوا عيد بينج ما چار ما مهج ما بري بازار ما چك دكري دخسن بسري خو مدوش بو عيد بي ام سبي عيدي شكر بقر اي انا عيد انها ام دشغلن بالشاب ورود شغلن عيد مرتي معنا تحتيلي او عيد بري قلت بيجي او كيف واشقى عيدي وخبطه عيدي وكار وشغل او شكا عيدي نماي إذا بري خوش بود يعني دور ما إنسان زحف بنا از إنسان دنيم کسی كيف كسي تشيكي جناية يعني مثلا بري وقت عايدين بتشوفون بريا چند روزا مجلس tabi arena mıcı mesela zaro ki mıcı çün mafkaj çün ama azna şugul ma عيد atiye azna çarşıya ki ne çıkıyor mecara ne diyeyim şugul yani عيد أنا عمو بنا نايلون عيد بري وقت زارو كيامة تبيرا مثلا شوا عيد خواما نداتن حتى سر الصبح ما بجلي أخوة بموجي سوري أخوة ما ددان بر سر أخوة أم سبع شوا درد كيفن piyasaya hem şovan yani de havalan ra, ciranan ra, mazınan ra şovan van çim desevan ramisin emvan ev diken para top diken, beji şeker top diken yani mervatiye bun, şefkate bun, hem işte başa bun, ana yani hem işte bu naylon kesinlikle yani ha ideye hatını gama yekimine yani. شوان تيروز ناكدا كيف يجيبونا حيدر حاجة درنا حاجة تاني حيدر ترمان جانا لا نجيبونا درنا جانا لا فيروز به ساتلا ايوه طبعا تماشاوان ایجا طبی گل جبوان گرینگیا جشن قربان جبو هنکا وک حجه جبو هنکا قربان جبو هنکا کیف خوشیه جبو زاروکا به تایبتی اوجی شکره هم صابجین لی بازارا گلک لیو تفگرکا به حرکت هیه ناو تفگرداریه دانه جبر کو کسی کو حیوانا شرجه کن برای خودن بازارا برای خودن مزاتا جابجان برای خودن استانبول جا لبازارا استانبوله حرکتك هیجانك دنیا هی اوجی هیجانا کلجانا حیوان ین بدو ین خوشک کل ودر پیشبازیه که حوالا ما مناظر نهال بازار استانبولیه مناظر سبات بخیر به هر سال سلطان غازیه لنافشه سلطان غازیه وک پیشبازیه که کرنه حیوان هری بدو حیوان هری خوشک تهر بجارتنه نه حیوان اجل پشت نظام گلو بیه کمین پیشبازی دست بکریه هم نکریه بله حسین بدویا جنو کچان دبی یا میران دبی یا آجالان سوالان نبی جبوه که جبو جشنا قربان جی پیشبازی یا بدواجال هری بدویل استانبول جالی نوچه سلطان غازی و وری لدار خسن اف برنامه اف پیشبازی چما تی لدار خسن جبو خودی سوالان زیدتر دهنه خو بالا خو بدنا سوالان خو زیدتر و خودی بکن باشتر خودی بکن اف پیشبازی تی لدار خسن جخو ام جنها و بازار کوجالی شهرداری سلطان غازی و هاتی آماده کرن لور هما ببجن 600 کن هیا جوان جی 500 جبو فروتنا وان سوالا هاتی آماده کرن 100 جی جبو سرجه کرن و آنجی جبو پیدوین کو ولاتین کو تی نور آنجی خودی آجالان جبو وان هاتی آماده کرن ام جنها امی جو خودی و چادره بپرسن گلو حتی نها فروتنا که چاوا هاتی کرن که کو قوت پیجوره حتی نها و چکا سوال فروتنا ما 15 حب فروتيه 20 دور معانيه جاغري ما 15 حب فروتيه 8 حب بيمانه فروتن چاوه فروتن ولا فيات ucuz ايصال فيات ايصال ucuzه هم بچه کاسی دفروش ولا دفروشن 15 دفروشن 16 دفروشن 12 دفروشن واجي ورا دام دفروشن حيوان امامه ان شاء الله ما يجي خلاص كن ایرو برنامه جهش بو سوالن ونجونه بشتر ببین از باورم اوه اکو بشتر ببین اصلا بله اوای بکوه yarışma کیلو چه کاسا اوای nesit 5 kilo canlıyat zaten yarışma 85 kiloyu derbas kir
Dikeve yarışma, İroji güzellik yarışması ya. İnşallah emi hayvanı me kazanç ke. Haka ve kazanç kırvune çi bikin? Mi çivi me kazanç ki yazıra ki başkanı bileme. Kelle ki mezun ye bileme. Yani bu saval ve ne tişteki bikin talip bifayam bu ne kamuneş bu emeki baş bikin. Tabi. Tabi inşallah. Hatiye frotun? Bele hatiye frutane. Çıkası ve frotun? 18 milyar hatiye frutane. وحتى ججنه جش خود شو هاتن زيده ام جل ورد بينن هكا ولاتي ورم بخوازن سوالكي بكرن دبي دهنه خو بدنا تش بو كرينا سوالكي Boy kırına çe. جبو بكرن دبي بالا خو بدنا تش دبي سوالين çava بكرن Sual şiter yani kırına uyuyor. Kırına uyuteni sual dikin fiyat sual dikizme emri fiyat orad bejin. Ahir zorluk zaf pazar zaf ev dikim. Pazar dikin. Çavi only ama erzon mistinin. Emci emek mesele de careke. Emzal zorlamıştı. İsalcı yer parası zav bu. 10 milyar. Kamyon parası. Misal karnak zarar dikin. Ligor sala bori çıkas baha bu ya. Boy salas baha ne biye. Boy sala erzone. Boy sala isal erzone. Yani bahayı goş. Eva bahay goşt erzone kilo te 10 milyon can et kilo te 10 milyonu. Kilo goşt te 10 milyonu. Gerçekten hem zor dur meydanın. Gelek spas dikin. Hüseyin ev peşbaziya ji bo ajalan ve saat 12 ve dest bebke. Ve 20 ajal jwe beştari ve peşbazi bebin. Yeku kazanç kirin yekemin u diyemin ji ve ra belavkin leş bo xodiye wan helbet. Em ji nehar Sultan Gazi'ye bive gotine davet dikin ve şanafa. Menazir gelek spas tabi خودی حیوانان گلی گازن جوان هست بچه اولا گله که ارزانن کسی که تو دکرجید بچه اولا گله بهانن ایده دنا بازار دا دنا بازار دا جی کو بازار جی حلال هم صابجن که ما مالتا و منازی گله سپاس کم ل بازارا لبو تفگره که پیشبازیه یا استانبوله کش بو حیوان بده و حیوان خوشک جبوان جی yarışma ki پیشبازیه تله درخستنه tabi اوجی کسی کو قزنج بگه فیاتی واج لقوا واجه زيادة دبن يعني كذا كوب في كمية جدي يمين نفزلك جدا خدية حيوانا ما بعصا حيوانا تك بعصا قربانا تك طبي شبو شرجة كرني دا بتايبتي دوي مرف چبكه هايدار مرف چي بالدار به هيا مرواش چه هبه نص كي كي اساس في قلت بدون ته تايبتي مي حيواني خوش شرجة كن بشيك وما ما بكون قربان ما بعصا وان كدوي جهوان دا او كيملكي وان بلاقي وان دوي بنير افيك يا دو يمين دما شرجه کرنی اونجا پشت شرجه کرد اوانجا گله کی گرینگن بله چی بکن بله حیوان اول سرجه کردن امکان وین ها گله خوش بینه چما خوش بینه نوا شهرها قصابه هدی مذبحانه ما چه بینه قوم بینه هنه مذبحانه سر خوشی چه بینه و مذبحانه سب چه هم بجن ور سرجه کردن فایده و چیه و مذبحانه آوا جمد و آوا گرم هیا و مذبحانه اسقی هنه حیوان ور داله قاندن و مذبحانه ده چقوره هکه ارگانه که حیوان نقاشی پیره هبه و چقوره ده وره هندا کرن هیا و مذبحانه ده جبونا و ام بجنه که بطور تماشاوان ما و ولاتی آجی بلا هنگا و مذبحانه وره سرجه کرن فایده و او صحت وره گلک فایده دیه گوندا هکه وره سرجه کرن جید به موهاش چهبه گوندا جی گورا اصولا و حیوان وره درش کرن تا ازیت لنوه کرن وره سرجه کرن او ارگانوی تبه امنا بشن در کولانا در جعدا ناوا پارقا بیدون چوپ در مالا بهنه هنگا مالات به رحسیز ببه چه فایده قربان ماما بله افگل گرینگه ام قربان دکین که انسان به رحسیز نبه انسان به فایده ببینه هنگام قربان بهن برده جیران خواه من بهن برده مالات خواه چه فایده ما تبه ام پارقا ده ام کولانا ده ام جعدا ده واقرج حیوان خو آرتقی و نابشن وادا بله هنگات سرجه کردن جی ده جه سرجه کردن ده به گلک تمیز و پاکش به گلک تمیز و پاکش به او انسان و حیوانی سرجه ده که جید به تمیز و پاکش به نقول له حیوان پاکش و تمیز و جه به او انسان قصاب و حیوان سرجه ده که جید به پاکش و تمیز به بله هنگا حیوان هات سرجه کردن یا اول هنگا هر دو دمار و ام شاه دماری هاتن جه کردن ده به ام عمر لکه سر و جه نکن عولی عطا خوینا و همی بهر که پاکش بی رحجه چو ام نوکا سر وش گفدای بکن بله
اف حیوان جی هنگات سرجه کرن که حسین دبی کی حیوان دیا سرده ساکنی و قربان تی سرجه کرن نبینه هک او حیوان و حیوان سرجه کرن ببینه ترس جره چه دبی هنگا ترس و حیوان را چه دبی او حیوان هنگا ولی سرج او خون تازه نوع والا نابی جه والا نابی هنگا جه والا نابی گلگ نخواشی پی پیدا دبن یادش هم بیشن ارگانه وی شبهک هکه او قصابه و حیوان وکی شبهک نوا هنوه و دا دیت دبی باکه وطنر حکیم وره و ارگان کنترل بکه نو کار ازن بخوازه سرجه بکه ارگانه و درخه بله یادیشی دبی کره خواه او کره حیوان تی سرجه کرن هنگا داو ارگان نخوش دبی وا کره خواه تمیز بکه طاهر بکه پاکش بکه جارک دی و حیوانه ببشغل نوی کره خواه بله تدید دناب اسلامیت دا مسلمانتی دا جید سری هر تشتی پاکجیه پاکجی جی ایمانه تشوه يعني هم اصول زانستی یا وقت بجن یا بیلیمی يعني اوه گرینگیا یا پاکجی جی گلکی مهمه يعني دناب اسلامیت دا دناب مسلمانتی دا جی پاکجیش خو گرینگه لی آوه زانستی جی مروه گرینگی بده او یک جی گلکی مهمه هجه من باسا حیوانا کر مثلا حیوانی که ام بجن دوجانینه یا مثلا بحمله مثلا نوغن ام بجن نهكون مثلا اوجي دبن قربان يعني مثلا ام بجن بون قربان يجي دسكي ودا تشكا كوي هي بله دفي روشه ده مرچ براي حسين حيوان آوس نابه قربان حيوان آوس sonuçta رحك بيريا تبي ام ببزانن او حيوان ببي قربان tabi Seyda Miji belki bahsedeki İmam Şafii, İmam Hanefi henik noktaya gelip girin kendine bahsedeki inşallah. Ve de hayvan de be 10 salı xwe dagirti ve davare mazın hayvan mazın de be 24 heyv xelas kirbe bi keve 24 rojeki da. Yani de be amre ve 10 sal xelas be. O ber se hare o hengi de be kurban. Mehu bizin 10 salı ki de be kurban. Le Seyda yemişi ve bahsedeki inşallah hayvan hena yani nava muhada kavir berg وكه جيا خو خدايا بله وبسيا خدا قال السبحيه اوجد بقربان بله هجا من ها مثلا دي اسلاميت دا مثلا دي صلاه جالك جرين و حيوان دي صالح خو كي هجا ويساجي باسكر يعني دي صالح خد بخلاص بك ابي دي صالح خلاص كر مثلا قوتنك هي وك اخفتنك يجي بلاوك هي كنت قوتن جي حيوانك وجهه قلبه نابا قربان جا ام دبينك مثلا جهه حيوانه يكو وان اشيد كان جهه واجي قول دكن وك فيترينا مثلا حكيم فيترينا وقول دكن ابي مساله شيء قول ايه قول كريد دبا قربان يا نابا قربان بله نها بشيء موقع ايكو دجاني ايكو اوفسن يعني حيوان اوفس او دوي درجه اهلي عالم الفقه الشافعي وحنفيه فرقك هي لانك شافيه اي اوفس نابن حيوان دجانيه او ناب ورق ناب قربان لانك حنفيه دو قربان او تيشكاويجي تفدي اخو تي او كرني تي باروا كرني تي سجي كرني شو سجي كنا دياوي سجي كنا ويجي جيبوا او خوينا كو تي ده هي او بتشي دكارون ويجي سجي بكن وقت اكو ام بيجن سجي جارنا وسط قومه بين نزان او كي بين نزان او اوفسه حيوان نزان انسان تجربه انسان نزان بلكي يكو خدان تجربه نزان اوفسه تين سجي كن بدك اوفس بي وي شاغي تشوت براقون او نو براق دوي براق غوري حنفيه او كويتني شرعا يعني بلكي بوالي زانستي دا طبي دا بلكي او كوي هبه يا البيطري دا محذوري هبه جو تشتك دنيا اللي باواكي حكم شرعي دا لانك حنفيه فقهاء حنفيه قلت درستي بله اجا او تشكويش تابعي دي اخويا او جواكي دو براق يعني بله اللي شافعي قلت او نابه اجا حيوانك جوهوان قلبن جوهوان جي قريبن نها جوي قلبه تشناكي جوي قلاشتي به جوي وقت استرتكايا سبب قلاشتي به قلت نبوي به زيانه تنه لان بيفا به جوي بيفا به تشناكي بدون قربان هم ها باش فها باش فتشناكي حيوانك كولب مثلا يكو قوتشوان قتن درسته ليكو جوي هو قاش بريفا وقت اكو ديا خو بيجي جوي قبي جوي بيفا تنه اما بيجو هاتي بله او نجنابن ليكو جوي هو مثلا جانا جمد جون دو كور يي جوي هو بچوكه او درسته او يوصل درسته يي قال شويه باشتر يعني ده قربان دا يه باشتر خصوصا بوي او كي بوي بس يا شيء او بقوچ به
جمجی دوی بزا گل به بله به قوچ به و رنگی وانش خواه اوان آیرین فقط یک قرقاش و بلک وصا خوشت اونا خوشترتی حساب او کرنی بوی اوایی یک مگوش خواه دکتر بیتر بهش بحثای کرد که اوانا یک کوربن نابین یک جاف کی تنی نبینین نابین هر دو جاوی نبینین اوج نابین یه نخوشی وصا نخوش که خویا دو اوجی بده زانینی خویا به نخوشی اوج نابین باشه یا بزا وزا بزایدی وصا بیا هستی و پوست بجر اوج نابین یا لنک یا کلک یا کلک کو نکاره پیل بکه یا کو بکار به مثلا کلکی پی وه قوپای پی وه توپالی پی وه لی بکار به رف به گری خوره هر وری زیان تونه تشناکه چون که خو قاعده وی و عیبی هانه و قصوری هانه دا مسئله و اشکرا به یعنی خویابه وقت هندک به زیان تونه چون که هر حیوانی که دا عیب و قصوری که هندک دبه به بله هجه من هم مثلا مذهب شافعیه حتی روزه سیا إذا قرباني يا سيا تيشرجي كردني هاي روش هرا روجة شهرة عفو يا شافعي هذا بالي هاي روش هرا هاي روش آوا هاي روش آوا مذهب الشافعي ده درسته براق خوشش کرد. هنفيا السيا حتى راس السيا بالي حتى السيا بالي بارفكرني ده وشابه مثلا ام بيجن الجور شافعي الجور حنفيا كسي قرباني شرجي كر وشوا بارفبك نه بارفكرني براق أي بنر أو إنسان هون براق خواه يا نذر به نذر يعني وعد كده قلت يا وعد به لما وعد أزج بودي براقي سرجيكم قربان كي بدن او وقت ابو نذر ايدي سرجي او حيوان هون قوا سرجي كر جوشتي بخون كرب خو زارزي تشي اولاد وعيالي وي دوباوي نقارش بخون او انا تمام بتمامي او بك بدا فقيره وي حيوانك ونذر كريه جي نكاره اكرامي زنگين اج بك نكاره بهديتي بدوانجي اول شو که تمامی دشای دیگه فقیره اول یا نظر یا وعد کریه که گوتی لما وعد به ازش بوی خودی مثلا وی عیدی هانی دا از قربان کی بدم اول یک نابه اول حنفی داجی شافعی داجی اول نابه مثلا شافعی ده مسئله که دنی هه مسئله که بشی مشکل جی اول گله کاملا جو گوه بلیویا چون که جانا تبلهوی چی دبه یعنی دبه سبب او قربان اون او به یعنی به نظر چیه یعنی قولي مذهبي بيجي قلتنا مذهبي دبي وقتك اشاره كل اوا حيوان من اوا براقه منه يعني ازيفيا بكم براق بله اف قلتنا هون جوا قلت دبي اوا حكمي وحكمي يا نذر وكهبه اوا نقطه مهمه جرا هاي جهاب اوا جان تكرار بكم جبوا كو او بي اوا حيوان من هي اوا شيء براقه منه بله يعني جو او ازيفيا بكم براق بله اوا دو مينا يا نذر رابو مینایا نظر چاد به بخوان که جیب خواه بزارزی چی خوان کاره بده خوان نکار وی توی بلاد که ده فقیر فقرا به توی و یه مایی دا دو یا نافله یا یعنی ما اوکی خیر خواه دیگه او جوید کاره بخواجی بخواه دکاره به اکرام نیوان خواب که بده فقیر حتی وی گفت واجهه مذهب شافعی دا اوا پاشین شو یه دونه یه نظر شو بلافت کرد ده فقیر فقرا او نافله دا الا جراکا قدره کی يعني بقاسي كو جيراتي قوتن صدقه بقاسي كو جيراتي قوتن مثلا قاسي 9 كيلو كي قد نبه يرجع او قاسي جابده هون زياده تري بده چتره حتى بيقول او بيجي سي بار وحنفي جيات بيجيات شيء اوه بيجي سي بار بارا كي جخرا بهله هلينا مالدا بارا كي بيجي اكرام نيفاني وهاتن عيدي ده بدوانا حالي وان شدو برا فقير زنگي فرق ناكه جسسيا يكيجي بدا فقير وفقراء أول حنفية إجا أزياء حنفية كتبيش يا حنفية ده يا نذر ما يقول حكمي وكهفن فقوان ويا شافعي أو كتب نذر هر وقتي وصانة ده قال في سبيل الله بدن حنفيش خوي أو ناكن يعني تبيجن قنادج ده قنادجي درسته يعني حيوان خاصة كريه نذرنا ها يا نذرنا يا دني يا نافلة كودا قنادج ده يا باش صورة رنج بوي كو وي براقه وي خوشتر جي خو بقره بك سيبار وكما او كده فقط دنك حنفيه مساله الدنيا هي ياكي اجى لسركي واجب مذهب حنفي ده اما نقطه مهمه او كاسه كو زكاه ليد كذا يكو زكاه سيد فرز يعني احتياجه زيادتر مالي وهبه بله يعني قاسي 8 جرام زيري هي يانجي مالي بوي مقداري بوي قيمتي مالي هي زياده احتياجاويه لسروج خو واجبه اول سروج واجبه يعني او انسان غير بده
يكو خدي في مالين او قمالي تنبه يعني فقيرتي حسابه رابوش خورا براق كري كرتاسي بله براق كري باز كري او حكمي وحكم نظريه ي فقير بالا خو بدي فقير قا كري او حكمي ونظريه بخوان كاجي بخو جالكش بلعب كه ساعت خوش جاي مالتا و جالك سپاس كم ام داوود قصيده كي بخيرن شدبه هجي مالتا و ام بحثا هجي من وقت كرتاسي دقيقه مشكي سما ام معلومه ما باسكر ما قرباني هاني حتى جيش جكرني ابي كانكي جرينج بو تدي قربانا لقال وك عدتك وصا بجن خرابه شو حيوان الشجر كنت تعطيني السر صغيره هم يكسر اماتن دم خوش على السنده دم خوار دم ام بيشتي ما شجر كده بتشوف دقيقه كني بدانه كاكي حسن ام تماشاوان خو هجاره بيجن گوشت هنگا هات سرجه کرن گلک ام وی گوشتی جهدا نکن بوزلقه دا کرنای او گوشت 5-6 ساعتا درك هينك دا دبي حد خدا بسكنه درك هينك دا او گوشت پشتی وهن قاد بك بوزدا بيدا بهن بيس كافيه جهدت بخته دا چما نام ويد بيجن چونكو او وجوده وي حيواني سونه 40 درجه تو سونه 40 درجه تا سر شكر عين دقيقه بخي بوزدا بيدا او بوزدا بامكان نينوي گوشت بس بقارسني ملي جبونا بيان بيجن نكنته دا گوشت تازه هكا 5 ساعات بوري جهه ميوام دبيشن يا بوزلق يعني نه جهه قاشا چه دبي جهه ميوا دخنته دا باجان سور دخنته دا عطا هفتي کی تازه قد گري لو دجي تبغت دا عطا هفته کی تکاری گوشتي بخوي لاولي هنگا گوشت دبي ام گورا خورنا ام چيكن ام خورا ام بالاش بكن امي وي گوشت كلا قيمه امي وكنا خوشلما امي وكنا قزارتما امي وكنا قالي قالك اولي ام وش خورا هم نكري ام بالاش كنا ام حساب بكن پشتی مکره بوزلق دا که حسین هی وکی نوا جی او جی قاشا چه دبی عطا هی وکی هم کارن ویده بخنده دا تبیشی که هی وکش مرا هنده که امت وی شش هی دیوی گوشتی برا شش هی و تیرام بکی دی هنگی که ام بجن درین دوندروچی یا tam قرسینه اکسی 18 yani bin eksi ijdehere ویده tam دقیقه شوکلامیش دبی تدکاری وی گوشتی عطا شش هی بخوی شش هی جی تیراتانا که در ویت سالا کی بخوی گوشتی بخا قالی سالکی بخوا لبلا سالکی نبوره چکو طعم و لذت وی گوشتی خلاص ساعتا خوش گله سپاس که میوان میرو سید عبدالسلام دوام بو سرچاوا سرسراتی کو اکادمیسیا ویسا طاهر اولجی اوجی با اویا زانستیج مرا پار وکر مالاوا و به جام داوید مقاصد گشتر بخوینن خاطر خوب خاصم است تماشاوان ایرو جماعت داویا برنامه خو به تایبتی جشن قربانی جنها و پیروز مبارکی به دناب حضور آرامی در درباس و هیویا منوه سیدا من امشتا قصیده کی خاطر خاطر چه دبه اما قصیده هم دست بکن دريجة قصيدة بشكل يوم ديوان السلام على حسني هذا كا بقارب ان شاء الله بينهم الدر كيف كرم دلي بو مخزنا ايمان وعرفان دبنت قشويك قلا برو دبد منظور بهر حال وبهر عانوك دلي كند نفاق دانية تدا بزاخو بوان نهيل كوشكا دل دا جهج كفرا هر وكي آروك تو چرگاستینا سالاراندکی آخر جهز پارو به دست خود چاواناف چاوه خدا خاردکی خارک دلی هیلونا تصدیق و ایمان هر د انسان دوا نشین باز کفر سر هیلونا چوچکایک تاوک دنی دا با چوکا ایمان نیچیره دکت هر کوک